Despedimos esta semana festiva con música. Neste caso, a proposta tradicional de Pablo Carpintero e Rosa Sánchez conquistou o público interesado neste obradoiro concerto sobre os instrumentos da música tradicional galega. Foi a primeira cita do outono musical Lourdes Vázquez Ledo que este terceiro ano chega cunha ambiciosa e variada programación que dará continuidade este sábado 14 de outubro ás 7 da tarde no Auditorio de Chantada. De balde e cun gran concerto da emblemática Banda de Música de Sober.